Faatala tulafono radio Samoa le nei foi taiao, malo le soifua manuia, o tala o le nei foi asa tofi. Mai le ono masina i le faa, o le ua tu mai ilalo i le tolu masina e vaa i le tuilona lua ma le booster, o le swinga le ano failo mai ana nafi, ma o lona winga, o le aanga vaa i le silia ma le tasi tesi ma le tolu miliona tangata se fulu valu tausanga, aanga i lunga wa uma tuilona lua. O se swinga mai le ministal Koviti Chris Hipkins, na faia i lunga o fautuanga mai le faatasitasi le soifua malo loina Dr. Ashley Bloomfield, ma lana komiti faufautua o Koviti. O se swinga wa faia i mole puipuia o tangata mai le virusi fau le Omicron, ma o loo tali le leia le toatele o tangata soe faapitoa, le faaiuga le malo. Pau le vai la au o la vea i lalo le tolu masina o le vai la au le Pfizer, ai mo le AstraZeneca o le a maua mai se isi tala mulimuli po o le nei masina. O le aso atai au le a matalo i ai le tolu masina o failo mai o lona winga o le a mafai ona faia boosters o tangata na faia tu i lona lua i luma atu o le aso tolu o Novemba. O le soe fafonga mai ei fuafuanga le malo i le toe tatala o tuaoi o le atunu. Peita ia folinga mai e tau nuu lava le faaiuga o Februari na tautau. Reportia le News Hub o le a le Suia e le malo lana polomisi. E toe faatanga tangata kiwi mai au se Talia e le faaiuga o le masina le nei o Februari. Le e fo i mai o sa o i a inga e faanofo e se ai. A e le onofuanga faanofo e se pe ona masani ai. O isi uma pase se mai isi atunu e se mai a au se Talia. O le ana mo e failo mai e faatoa tatala i ai le faitotoa. Pe a uma le masina talu ona a mata e au se Talia. Pe tai o le afo i folinga mai. E ono vave tu mai iluma. A fai e tanu uma fuafuanga e pe ona failo mai, a toa mapui o le Omicron o lona winga, e ono a mata i le masina a sau. E le fo i uma sui o le palemene i lana fono tanga i le vai aso fou. O le wasau le faaiuga le komiti, e na o le ono se fulu sui mai le se lau lua se fulu sui mamalo le maota, o le a faatanga i totonu o le maota i le taimiatasi. Mai le fonga fetalai Trevor Mallet, a fai e faanofo e se vaenga to atele, a o loo mafai peo na faauau fono tanga e nisi. E o mai le so pau leo le swinga wa mautinoa, ma e lo iei nisi swinga le faatulangana o fono le nei tausaga. E mai le fonga le maota o le a ilo pea i vai aso taitasi swinga e moomia mo le anga i luma. Ua Sailia le kampania le Pfizer le faatagana e faongaila na vai la au mo tui o fanau i lalo le tailima tausanga. E ui trials po so enga faataitai e ono le au ngā. O le tala sanga le kampani ua faia i le mai a faatala sanga ina e le America's Food and Drug Administration po le FDA e faaulu. E silia ma le tasi miliona fanauiti to tono le malo telo Amerika, ua faamaonia le Koviti, ma e tolu ma le afa miliona na faamaonia i to tono le masina faatoa umatu. E ui la e le onga peti ngā ina fanau mai a afiango le Koviti, peita le to atelo cases faamaonia faapei matangata tau fia i fale mai o fanau. O se talo sanga ua faia i le mai a foi mai o faaiuga o seaki na faia e ono le mo mia. Ua Talia nei se tali mai al FDA le talo sanga le Pfizer, ma o loo fuafua o le aso se fulu limo le masina le nei o Februari e maua mai ai. Ma tala mulimuli, Faaopoopo pea cases faamaonia i le komiuniti a Tonga, ma o le waa matatapu mo le 5 aso. E o mai le taime tu faatasitasi talafou, ua Faaopoopo le isi to o tolu, ma ua to o 5 ai. O tangata to o tolu Faaopoopo tangata o a inga e au fiei fanau, mai le to atasi o le to alua na mwai faamaonia. Ua faanofo e se uma le nei to a 5, ma mai le soifua malo loina i le tartonunga, na a mata maua cases to alua i le vai aso taluai, ma o lea sai tua le community. Ai ele amatalia le lockdown le tulafono i le afiafia nafi i reporti mai Tonga o se vainga faatumulia na i le telo supermarketi, faapele telo no fuanga mo faataunga. Tala na o le nei tae au, manuia le nei aso.